Fáilte roimh go fáil míis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, topic A, buíochas Deoch. Level A1, topic 9, food and drink. Level A1, topic A, Rannóg Fógra the Café on Róis. Ag dúrú Éisteacht a bheith Éisteacht. Level A1, Topic 9, Section 11, an advertisement for Róis Café focusing on listening. Le múna, ceist de chur, cé bhéad atá rud éigin agus ag freagart na ceiste sin, asking how much something costs and answering that question. Beg an filiog, Fógra the Café on Róis uath don chníomhaíoch seo. You'll need a handout, an advertisement for Róis Café for this activity. There's a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Fógra the Café on Róis. Éist leis an Fógra agus scríomh isteach an costas a bhaineann leis na rudaí thíos. Listen to the advertisement and write in the costs of the things that are listed below. Thosaigh tú an bhír dhá uair. You'll hear the sound clip twice. Fógra the Café on Róis. Tá café nó ag oscailt ráideoin. Café an Róis is einam don café. Agus be sé ag oscailt dé luain se chuin. Buaisteach agus ól cupán té €2. Cupán café €2.50. Glunne fianna €3.50. nó glunne banne don na páistí €2. Bíoch capire agat €3. Míle seog €3.50. agus uachtar róite don leanamh €2.50. Má tá ocras mór ort I capire agus císte agus ól ráchapán café €10. Sin maraga. Buaisteach agus beag fáilte mhuar rót. Fógra the Café on Róis. Tá café nó ag oscailt ráideoin. Café an Róis is einam don café. Agus be sé ag oscailt dé luain se chuin. Buaisteach agus ól cupán té €2. Cupán café €2.50. Glunne fianna €3.50. nó glunne banne don na páistí €2. Bíoch capire agat €3. Míle seog €3.50. agus uachtar róite don leanamh €2.50. Má tá ocras mór ort I capire agus císte agus ól ráchapán café €10. Sin maraga. Buaisteach agus beag fáilte mhuar rót. Agus inis, rachamí tríd an script le chéile, and now we'll go through the script together. Tá café nua ag oscailt Shráid Owen. A new cafe is opening on John Street. Café an Róis is einam don café agus beag sé oscailt dé luain se chuin. Róis Café is the name of the cafe and it will be open this coming Monday. Buaisteach agus ól cupán té €2, cupán café €2.50, glunne fianna €3.50, nó glunne banne don na páistí €2. Hop on in and drink a cup of tea for €2, cup of coffee for $2.50, a glass of wine for $3.50, or a glass of milk for the children at €2. Bíoch ceapara agat €3, míle seog €3.50, agus uachtar róite don leanamh €2.50. Have a sandwich for €3, a dessert for $3.50, and an ice cream for the child for $2.50. Má tá ocras mór ort, ceapara agus císte
agus ó rách upon café €10. If you're really hungry, eat a sandwich and a cake and drink 2 cups of coffee for €10. Sin marga, that's a deal. Buíochas agus beag fáilte mhór roit. Drop in and you'll have a warm welcome. Inis, éisteacht leis an script agus an sin lé amach os ordae. And now listen again with the script and then read it out loud. Fógra the Café an Róis. Tá café nó ag oscailt ráideoin. Café an Róis is einam don Chaifé. Agus bise ag oscailt dé luin se chuin. Buíochas agus ól cupán té €2. Cupán café €2.50. Glunne fianna €3.50. nó glunne baine don na páistí €2. Bíoch capire agat €3. Míle seog €3.50. agus uachtar róite don lenamh €2.50. Má tá ocras mór ort, I capire agus cíiste agus ól ráchapán café €10. Sin marga. Buíochas agus beag fáilte mhór rót. Agus inis, lé amach os ordae. And now read it out loud. Agus cead na freagaí, and here we have the answers. Cupán café, €2.50. Cupán té, €2. Glunne baine, €2. Glunne fianna, €2.50. Uachtar róite, €2.50. Míle seog, €3.50. Capara, €3. Capara, cíiste agus cupán café, €10. Gama leis gael, dúirt mé €2.50 don glunne fianna ach €3.50 atá I gceist. Sorry, I said $2.50 for a glass of wine, but it was $3.50. Fógra, the Café an Róis. An advertisement for Café an Róis, Rose Café. Tá tú ag oscailt café I the cheantar. You're opening a cafe in your area. Come anam an café. Create a name for the cafe. Come buíochas. Create a menu. Be a gubber le the fortnair. Work with your partner, má tá partner agat, if you have a partner. Buin úsáid os fuór samhlaíocht. Use your imaginations. An café cúig réalta é? Is it a 5-star cafe? An gná café é? Is it a regular cafe? Café Idálach, an Italian cafe. Café Francach, a French cafe. So, go ahead and create your own cafe. Nuair atá buíochas déanta agat, lé amach os ordae. When you have the menu made, read it out loud. Agus sin deire le Rannóg Handouts, Fógra the Café an Róis, an advertisement for Rose Café. Ceist the cur céad atá radégan agus ag freagart na ceiste sin, asking how much something is and answering that question. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge
teg.ie, or edited versions can be found at my website simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.